Danas smo naišli na glog, čiji su plodovi gloginje prezimili zimu, a i sad se mogu koristiti ovako prijesno. A kad im izvadimo košticu, možemo od njih praviti razne kaše ili hljebe. Za jednog stabla može da se nabere po nekoliko kilograma gloginja. Evo kako izgleda. Plod je bobičasta koštunicava veličine graška, a kad se sazori crvene je boje. Sazriva od septembra do oktobra, a može se pronaći i ovako, poslije zime. Unutra ima i košpicu. Tamo negdje u maju ili junu kad procvjeta plod, reći ćemo kako da napravite čaj ili kako da ga upotrijebite. Slobodno ga berite jer ne postoji opasnost da ga zamijenite sa nekom otrovnom biljkom ili vrstom.